سو نوجوان یمس امیر خاندانچ کوڑ حسب نسب واجن کوڑ شکل واجن کوڑ عقل واجن کوڑ دیون پانس کن دعوت ول سائے میون درواز شیل ول بن میں سج بدکاری کرن وول یا اسن توائب یا اسن سکور یس تی نظری چھو گسن یتی یس بازرس چوریان پھیرن ننگئی پھیرن اوڑی دعوت دیون یہ چھن سو بلکہ یہ آسی خاندانی کوڑ یا آسی حسب نسب واجن کوڑ امیر گارانج کوڑ شکل واجن کوڑ یہ دی دعوت دپی ول میون درواز شی علی چلی یوڑ کرک نیرت انی اخاف اللہ نسائی بنا دعوتس لبے کرن وول بظاہر چھ باسن یہ کیا لکٹ عملہ مگر امس عظیم سو اجر امس رٹ عرش کس سایس تل پروردگار اگر پنہ خواہش کرن قربان اگر پنہ خواہش کرن خش اگر پنہ سیمانس کرن راش عرش کس سایس تل دیز جائے پروردگار قیامت گسن تو تنتان برپا قیامت یین تو تنتام یوتن تان شخص آس قبر پہ گزرن تو قبر پہ نظر تران پتہ سے بیان کرن یا لیتنی مکانہ وائی بئی کیازن ات قبر اندر بئی کیازن صاحب قبر بئی کیازن درامت یم دنیا یا آس فتنن یون دور یا آس فتنن یون دور پرت طرف آس فتن نظر گسان یہ سوئی فتنیت متعلق بیان کرن صبح انسان نیرن مومن حالت سندر و یمسی کافرا شام اس کرن مومن حالت سندر و یصبح کافرا صبح واتن یاسی ایمانس مقلومت سودا کرت ام یاسی ایمان مقلومت کنت از سہل پڑ فکر تارن یل موبائل وچن مشن فکری تارن ات کیا شاسن ات کم چیز لبن یون یتھ انسان کمنٹ کرن سی سہ میں باسان امس ایمان سلب گسان حضرت مولی صاحب ام کیا مولی صاحب کیا ون عالم کان تن یت جماعت تت جماعت اگر حقچ کت ون یعنی کنس عالمن دپ نماز پرن برحق یہ صحیح کت یور کمنٹ لکھن کران نت یہ تس کمنٹ ژھنان کرت امس مولوی صبس ام کیا کور یہ یعنی عالم دپان نماز پڑھو عالمن دپ شرک منع یا مے ہی طالب علمن ون کم علمن تو کم عملن ون ہے یہ شرک یہ بدعت یہ فلان چیز دلائلو سان پت کور کنس کمنٹ دپن ہے تس بدردہ ون یا تمہ انداز لکھن یا دپن یہ کافر یم کنس کافر ون تمس پہ کیا کورک بیان یہ کفر فتوہ تمس پانسی پانسی لگ کنس دپن یہ مشرک یہ فتوہ پانسی اگر نو سہ یا لعنت کرن کنس پہ لعنت واپسی نازل تہ فکر تران کہ کمنٹ گھس گۄڈٕ وٕچھُن بہٕ کیاہ چھُس کران بہٕ کیاہ چھُس لیکھان مےٚ چھا پتہ بہٕ کیاہ چھُس لیکھان یہِ ما چھُ پانسٕے گۄڈٕ گوٚژھ سونٛچُن پتہٕ گوٚژھ کمنٹ اہل حدیث نوجوانن چھِ میٲنۍ گُزٲرِش ییٚلہِ تہِ کمنٹ ٲسِو کٲنٛسہِ عٲلمس یا کٲنٛسہِ کران گۄڈٕ گٔژھ نہٕ کرنی ییٚلہِ وۄنۍ کٔرِو تہِ تیٚلہِ تہِ گوٚژھ کرُن رٕژر سان تیٚلہِ تہِ گٔژھ نہٕ بے ادبی لعنتُک الفاظ کفرُک الفاظ شرکُک الفاظ مشرکانہ الفاظ گژھِ نہٕ آسٕنۍ تُہنٛدٮ۪ن کمٹن اندر یہ نہ ادبن تہ ٹھیک کی بہرحال پریت کان انسان دی نظر یہ فتنن یون دور ونکن تم دبیو تھی ہر طرف یم چیز مگر نظر دی میں نامہ اعمالس اندر کی جمع کن بہ تیاری کران کی کہین تیاری تھیو کیازِ دہ ین وول یہ مسلم صفت القیامہ کے حوالے حدیث مبارک بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ چھ تیاری کم خطر کر اس رب دپن پگہ خطر کر تیاری وچ تیاری کم خطر تیاری امی خطر کرن یقوم تدن الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون کمقدار میل یس آسمان یا آسمان روزن کیا اذا الشمس قورت
یہ آفتاب یہ گز بے نور تارک گسن بے نور آسمان یہ چھل چھل والن انسان آسن کل فروش المبسوس یمن پہاڑن دونی پروردگار انسان آسن پن پمپرن ہند پاٹر حالت آس واریاہ زیادہ ابتر یہ آسمان روزن یہ زمین روزن کے سوری کر ملیا میٹ پروردگار کل من علیہا فان سوری مکلی نہ روزی زمین نہ روزی آسمان بدل زمین بدل آسمان سوری کیا بدلائی پروردگار دنیا سندر روزن جبریل امین تے علیہ الصلوۃ والسلام کہ روزن دنیا سندر تماماً کر ختم پروردگار پتہ سے آفتاب کمی انداز آسی یمی انداز آسی تیچو زانن پروردگار مگر تپش آسی آفتاب اسواری زیادہ یہ آسی اخ میل دور راوی حدیث بیان کرن مشن معلوم یہ چھا مسافتک میل کن یہ چھو سرمتج تیچ عربی پر میل ایوان راوی چھا اندر اختلاف یہ چھا سرمتج ہن میل کن یہ چھو مسافتک میل ون یسی میل اگر مسافت کوئی میل چھ سدگونی زیادہ دور اخ میل آس کس دور آفتاب پتہ وس ارخ گرم آس واریاہ زیادہ اخ میل یل آفتاب آس دور تو کوتا گرم آس ارخ کوتا وس یہ وس یہ ارخ وسن پتن 7 اتھ بون پتہ کھس واپس پتہ رٹ پرت کانس پنیو گناہو مطابق یمس یمی انداز گناہ تمے انداز بن سارخ رٹن وول کنس گڑن تام کنس کوٹھن تام کنس تنس تام کنس سینس تام اڑن آس لگام یارک چڑن آس سر پٹ سہلاب مسلمانو اگر یسن چک بچاون پنن پان سباتن یدلیوم اللہ فی ذلی یوم لا ذل الا ذلہ اگر یسن چک بچاون پان اندو ترٹی کیسن خوش قسمتن عرش کی سایستل پروردگار امتنا یوتا علتش اس النفسی اس گرم ارخ مگر ات حالت اندر ترٹی مسلم کتاب و زکاة کے حوال 7 قسم کن لکن عرش کی سایستل پروردگار اچھا زان غور کرمت بہ یمہ ات اندر تہ بہ گوس ات مز یون غور کور اس کت پہ بہ گوس آئیس افسرس مز ات لسٹس مز یون اتس محنت کرن وارز ہمسائن رشتہ دارن مولی صوبت زار پار مسجد نیاز درسگاہ نیاز پھلن شے نیاز ہے لسٹ گوسم کت مز یون جی پوسٹس مز گوسم ناوا نیرن پھلن پوسٹس مز گوسم ناوا نیچو گوسم پھلن پوسٹس کھسن زان چھیا یہ رودمت خیال میون نیچو گوس آسن یا بہ گوسس آسن تت پوسٹس یمن کت رٹ عرش کے سایس یہ کرسی نا چھن زیادہ کالس پوشن واجن کی یہ اے سی شہجار تو اے سی وشنیر نا چھن زیادہ کالس پوشن وول یہ آرامک بنگلن تو آرامک بیڈ نا چھن زیادہ کالس پوشن وول مگر یمس عرش کے سایس تر رٹ پروردگار یہ سایہ چھس پوشن وول تیتس کالس حتی یگد بین الناس اگے یم 7 قسم یتھ حدیث مز کورک بیان پرت کان اللہ تعالیٰ سن وت اندر خرچاون وول یہ آسہ پنہ صدقہ خیرات کے سایس تل حتی یگد بین الناس ہم 7 آسن توتن تام حتی یگد بینن یوتستان لکن درمیان فاصلہ کر پروردگار توتن تان رٹک پنہ عرش کے سایس تل پروردگار یم کم آسن تھی پڑھو یم پانے میں چھنت وضاحت کر امام عادل امام عادل بادشاہ سہ شخص قلبہ معلق الی المسجد یمس سن دل آس مسجد کن اٹکت بار بار بہ گوس مسجد میں نماز پڑھن بیاکھ نماز کربات نماز شباب نشا فی عبادت اللہ یم پنن جوانی گزر عبادت اندر ز شخص یمن پان ون محبت اللہ تعالیٰ سن خاطر یم صدقہ کر اللہ تعالیٰ سن وات اندر دشنت کھوڑ اتس لگ پتہ سنو جوان یمس
امیر خاندانچ کوڑ حسب نسب واجن کوڑ شکل واجن کوڑ عقل واجن کوڑ دیون پانس کن دعوت ول سا میون درواز یل ول بن مے سۭتۍ بدکٲری کرن وول یہ آسہِ نہٕ توایب یہ آسہِ نہٕ سۄ کوٗر یۄس تۄہہِ نظرِ چھو گژھان ییٚتہِ یۄس بازرس چوریان پھیران ننگے پھیران اورے دعوت دِوان یہ چھنہٕ سۄ بلکہ یہ آسہِ خاندٲنی کوٗر یہ آسہِ حسب نسب واجن کوٗر امیر گھرانٕچ کوٗر شکلہِ واجن کوٗر یہے دی دعوت دپی ول میون درواز چھُ یلے ژےٚ ژَلے یورٕ کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ اِنی اخاف اللہ نسا ہے بہٕ نہٕ اتھ دعوتس لبیک کرن وول بظٲہِر چھُ باسان یہِ کیٛاہ لۄکٕٹ عملہ مگر أمِس چھُ عظیٖم سُہ اجر أمِس رٔٹۍ عرشہِ کِس سایس تل پروردگار اگر پننہِ خوٲہِش کرٕنۍ قربان اگر پننہِ خوٲہِش کوٚرُن خش اگر پننِس ایٖمانس کٔرٕن رٲچھ عرشہِ کِس سایس تل دِیس جاے پروردگار سُہ جوان ییٚمۍ جوانن تازٕ تازٕ اوٚن ایٖمان ناو اوسُس مرثد ابن ابی مرثد ناو اوسُس مرثد ابن ابی تازٕ تازٕ اوٚنمُت ایٖمان نبی رحمتس منٛز آو دوٚپُن حظ مےٚ اوٚن نا ایٖمان وَنہِ بہٕ حظ یژھان فرمان بردار بن وفادار مےٚ ؤنۍتو مےٚ کیٛاہ کرُن ژٕ گژھ مکۃ المکرمہ واریاہ مُسلمان یار چھِ مکۃ المکرمس اندر تِم چھِ مکیو قریشو مکیو کٲفِرو کٔرمٕتۍ پانس نِش بنٛد تِم کرتکھ آزاد یہ چھی چٲنِس ایٖمانس کہوٹ یہ چھی چٲنِس ایٖمانس آزمٲیش نیر سا میانہِ یارا یار ووٚتھ تہٕ درٛاو یہ چھُ مکۃ المکرمہ اندر پننٮ۪ن یِمن سٲتھین کران آزاد کرن کرن گوٚوُس دۄگ بنان یُتھ دۄہ بنیووُس امہِ انداز أمِس آو تمے پٮ۪ٹھ آلو ییٚمہِ پٮ۪ٹھ أمِس آلو اوس دورِ جاہلیت اندر یِوان أمِس آیہِ جاہلیتٕچ آوازا یِتھ پٲٹھۍ حظ میون نوجوان دپان حظ مولوی صٲب بہٕ بنیووُس دٲڑ تھاون وول تہِ نٮ۪ماز پرن وول تہِ ذِکر و اذکار تہجد مگر مےٚ حظ چھُ وُنہِ دورِ جاہلیتٕکۍ آواز کنن گژھان بہٕ کیٛاہ کرٕ اتھ حالتس اندر مےٚ حظ چھُ بیٚیہِ یِوان یِم چیٖز بٕتھِ بہٕ کیٛاہ کرٕ آز چھِ اکثر نوجوانن یہِ چیٖز واریاہ زیادٕ رُکاوٹ میانہِ جوانا اگر پان چھُے بچاوُن امہِ عذاب نِش اگر جہنم نِش چھُے بچاوُن پنُن پان اگر محشرنہِ تپش نِش چھُے بچاوُن پنُن پان اگر عرشہِ کِس سایس تل چھُے روزُن تہٕ تیٚلہِ چھُے موقعہٕ جوٲنی ڈٔجہِ یہِ موقعہٕ یِیی نہٕ کینٛہہ جوانی ڈٔجہِ موقعہٕ چھُنہٕ پتہٕ یِنہٕ وول کینٛہہ یہِ چھُے وٕنکٮ۪ن موقعہٕ جوان چھُکھ اگر یتھ دورس اندر پانس کٔرٕتھ رٲچھ اتھ آلوس کوٚرُتھ نکار یورٕ دوٚپتس اِنی اخاف اللہ اِنی اخاف اللہ ژٕ گوٚوُکھ کامیاب عرشہِ کِس سایس تل رٔٹی پروردگار آلو آو دوٚپنس انت مرثد مرثد چھُکھ ژٕ ما مرثد دوٚپُن آ بہٕ چھُس بہٕ چھُسے آناک بہٕ چھَس چٲنۍ سۄ خاتوٗن ییٚمِس سۭتۍ ژےٚ رِلیشن ییٚمِس سۭتۍ ژٕ زندگی اوسُکھ گُزاران ییٚمِس سۭتۍ ژےٚ ایفیرز ٲسی کٲشِر پٲٹھۍ ونو آز ییٚمِس سۭتۍ ژےٚ ٹرمہٕ آسے ژٕ کوٚت گوٚوُکھ ژےٚ ترٛووُتھ یہِ وتھٕے ژٕ چھُکھ نہٕ وۄنۍ مُلاقاتسٕے یِوان بہٕ پرٛاران ٲسٕس ژٕ چھُکھا مے نِش آمُت دروازٕ چھُ یلے میون بیڈ چھُ آز تہِ چانہِ خٲطرٕ تیار شہرِتھ تہٕ پوٗرِتھ أمۍ دوٚپُس یورٕ اِنی اخاف اللہ نہ 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 چٲنِس عالمس بننہٕ لبیک کرن وول بہٕ گژھٕ نہٕ چٲنِس اتھ عالمس اندر امہِ عالمہٕ سۭتۍ مُتٲثر مگر میون نوجوان دپان مےٚ حظ چھُے قسم کھیوٚمُت مولوی صٲب اِنّا لِلّٰہِ و اِنّا اِلَیْہِ کیٛاہ وعدٕ کٔشیٖرِ ہُنٛد نوجوان چھُ آز دپان مےٚ چھُ وعدٕ کوٚرمُت
ناز بے ناز وعدہ کورمت ات وعدس چھا أڑ چھِ ونان ات وعدس تہِ چھُ کیاہ ات تہِ چھُ کفار دیُن ات وعدس چھُنہٕ کفار وفار کینٛہہ یہ چھُنہٕ وعدے یہ چھُنہٕ ات معاملس اندر حلالے ات کیاہ وعدٕ امیک وعدٕ سٲری اپُز وعدٕ امیک تمام یم تہِ ات معاملس اندر ژےٚ کوٚرمُت یہِ سورُے اپُز ات چھُنہٕ کٕہٕنۍ کفار یہِ ژھٕن یلہٕ ترٲیِتھ تہٕ واپس بچاو پان بچاو یِمو دوٚپ مےٚ چھُ قسم کٔرمٕتۍ تہٕ مےٚ چھُ کیٛاہ تھانۍ کوٚرمُت یہ چھُنہٕ امہِ خٲطرٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ چیٖز ژےٚ کرُن ژےٚ چھُے بس واپس یُن تہٕ توبہٕ کرُن ژٕ گوٚوُکھ آزاد نہ آپ کو قسم کے لیے کوئی کفارہ دینا ہے نہ وعدوں کے لیے کوئی کفارہ دینا بچاو پنُن پان یہ واپس امہِ عالمہٕ نِش أمۍ دوٚپنَس اِنِّی اَخاف اللہ مےٚ چھُے خوف رۄب سُنٛد بہٕ یِمہٕ نہٕ چٲنِس عالمس اندر واپس دوٚپنَس اگر نہٕ آوُکھ واپس مےٚ وٕچھُکھ ژٕ کیٛاہ کٲم کران یمن مسلمان قٲدٮ۪ن چھُکھ آزاد کران بہٕ کرکھے بیدار مکٕکۍ کُفار بہٕ دیاناوے سزا بہٕ لایِناوے بہٕ مارناوتھ بہٕ زالناوتھ بہٕ تھاوناوتھ بنٛد دوٚپنَس یہِ خۄش گژھی تہِ کر مےٚ چھُ سورُے برداش مگر مےٚ چھُنہٕ برداش پننِس ایٖمانس داغ دیُن یہِ داغ چھُنہٕ لۄکُٹ داغا کینٛہہ دوٚپنَس یہِ ژےٚ خۄش گژھی تہِ کر مگر بہٕ واپس چانہِ وتہِ پٮ۪ٹھ یِمہٕ نہٕ عیاناک بہٕ یِمہٕ نہٕ واپس بہٕ کرکھے بے دوٚپنَس کر بیدار یہِ سزا دِن بہٕ مےٚ چھُ قبوٗل مگر داغ دِمہٕ نہٕ جوٲنی أمۍ کٔرۍ یِم بیدار دپان 8 شخص لاڑے پتہٕ 72 اشخاص لاڑے پتہٕ بلند و بالا جسارت وٲلۍ لاڑے 8 نفر پتہٕ یہ چھُ دون تہٕ أکِس شٲے روٗد أکِس گۄپھِ کُن ژوٗرِ بالس کُن ژوٗرِ سایڈس کُن ژوٗرِ یمن گوٚو یمن آو نہٕ نظرِ یم چھِ ژھانڈان اورٕ یورٕ تہٕ بول براتٕچ پیٚیکھ ضروٗرت پیشابٕچ پیٚیکھ ضروٗرت تہٕ یمن لوگ پیشاب کرُن امِچ چھیٖنٹہٕ ہیژن یِنہِ چھِکہٕ ہیژن یِنہِ أمِس مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کرن بیان یُتھُے چھیٖنٹہٕ ہیژن یِنہِ أمِس نوجوانس فعاما عنہم اجمعین یمن 8وٕنی گوٚو چشمن گاشی نِوان پروردگار یمن چشمن گوٚو 8وٕنی گوٚو نابیٖنا کرن پروردگار یُس جوان پنٕنۍ جوٲنی یژھن بچاوُن تُہۍ ہیٚکِو نہٕ أمۍ سٕنٛدِس تُہۍ ہیٚکِو نہٕ أمِس عذاب تہٕ عذاب تکلیٖف واتنٲیِتھ أمِس چھُ رٲچھ کرن وول ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ آز تہِ کرن رۄب ژےٚ مےٚ وعدٕ بہٕ فرموٗدے محمدُر 3 شخصن چھُ وعدٕ کرن پروردگار یمن چھُ معاوِن مددگار پروردگار 3 شخصن چھُ معاوِن مددگار پروردگار تٔمِس غۄلامس یُس دپان بہٕ کرہا پان آزاد تٔمِس قرض دارس یُس دپان بہٕ والہا قرضہٕ نکھ تٔمِس جوانس یُس دپان میٲنۍ جوٲنی گٔژھ داغہٕ نِش بچِنۍ بہٕ کرہا نکاح أمِس چھُ آز تہِ معاوِن مددگار پروردگار یہِ فرمووٕے محمد رسول اللہ أمِس جوانس کوٚرُکھ بیان أمِس چھُ کُس معاوِن مددگار أمِس چھُ رۄب معاوِن مددگار یہِ چھُ 3 شخصن متعلق اکھ چھُ تِمو منٛز یِہوے جوان ییٚمِس نِکہٕچ خواہش کیٛازِ چھس نِکہٕچ خواہش میون کردار گوٚژھ بچُن بہٕ گوٚژھُس نہٕ داغدار گژھُن أمِس چھُ معاوِن مددگار پروردگار ژےٚ کۭژاہ قدر میانہِ جوان ژےٚ کوٗتاہ مقام میانہِ جوان ژےٚ چھُے معاوِن مددگار پروردگار بچاو پنُن پان یہِ واپس عرشہِ کِس سایس تل تہِ دِیی جاے پروردگار عرشہِ کِس سایس تل تہِ رٹی پروردگار یِن پنُن جوٲنی کرکھ تِمن وطن اندر ضایہِ یِن پگہہ جوابٕے آسہِ نہٕ در دربارِ حضرتِ اللہ ان شبابہ فیما ابلا جوانی کتہِ راو تتھ متعلق کری سوال پروردگار